abasore sinamenye nje none se ko ntababonyeho nabivuga gute ko nje ntigeze mbabonaho ko bataje kunshikira mwabo basore. Ntabo se uzi mwakuranye mwabyirukanye hirya utakibona bagiye mu gisirikare bajyanwa? Bose tunabaga kumwe. Muba kumwe? Bari hehe none? Bamwe basigaye nayo twari abandi bagiye ejo bundi. FDL ntago yize? Oya nje ntago nyize. Ntago ujye unababona? Iyo twari turi nababonagaho ariko ndabasore bonze bo bajanye bo twabana. Uravuze ati ntabwo nyize ngo iyo hirya narababonaga, ubwo urumva ko urababona ahubwo hari ibyo udashaka utubwira tubwiza ukuri. FDL ntabwo yize? Je nababona nayibonagaho ariko ndabasore bonze bo bajanaga bo twabanaga. Ntabwo ariko bagiraga umwe mutuye. Bakababwira ngo iki? Akatubye ntaco mbega nukuza kugera umwe tukababona kongera bagasubira iyo baba. Ko bavuga ko bababuzaga umutekano babuzaga bate? Kuja baraza mbo bagapiya ariko nditumenye ngo ni bande, hari kizina bakitwa ngo nibo ariko nditumenye ko ari bo neza. Okay, sawa urakoze cyane. Yego. Witwa nde? Amoni Munyendatwa. Uturutse he? Turutse Ikirorerwa. Wari amaze igihe kingana gite? Mpamaze imyaka 25. Ukigerayo wabanye gute na bahoze mu ntera hamwe? Nkigerayo nabaye mu giturage ahitwa Ikirorerwa mu gihe ca RCD haza CNDP ubwo ngumya gukorana nayo nibwo intambara iteye noneho nuko ko mbona baje abenshi ari abana n'abagore, abasore bagiye hehe? Abasore bamwe bagiye muri FDL, abandi basore badufashe bagiye gutembera tutari hamwe. Abagiye muri FDL bababwira ko bafite ubuhe mugambi wo gutuma bajya muri FDL? Sinzi icari kibagamije kuko nje nta mwana wanje urimo. Wowe nk'umuntu mukuru se wabonaga bafite ubuhe mugambi? Umuntu mukuru. Ubucucu ntabwo twumva. N'ubujiji. N'ubujiji? Ubigereranyije n'iki se ku buryo uvuga ko ari ubujiji? Kubera ko ukuntu ari ubujiji nuko bari bazi yuko ntacyo bizabagezaho. Barabibonaga nawe se? Nanjye nabibona. Kuki utari waratashye mbere se? Njyewe nagiye ngiye gushaka imibereho. Nanahoraga ndaza hano mu Rwanda. Wahoraga uza mu Rwanda? Ufite ibyangombwa by'u Rwanda se? Mfite ibyangombwa by'u Rwanda. Irangamuntu?